ko ubwo u Rwanda niba rwongerera abasirikare barwanira mu mazi se bigiye kugenda bitese niba ari budutungure bakinjira muri Kongo ubwo igisirikare nacyo kijyaho kiyagara kuko n'abasirikare bari hariya nabo bataniye n'abaturage. Umwuka uri hagati ya Kigali na Kinshasa, u Rwanda rwongeye imbaraga ku kiyaga cya Kivu cyangwa se ku gice u Rwanda rusangiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kiyaga cya Kivu. Mwiriwe nanone murakomeye mumeze neza cyane mwebwe mwagize amahitamo meze gukomeza kubana na Muhabura TV muri stories zacu mwisesengura makuru of course na gahunda zitandukanye zitambuka kuri uyu murongo mugari. Ndabashimiye ubwo ni abamaze gukora subscribe abatarabikora namwe mwikubita gashyi ni mufungura video zanjye nta kintu bitwaye mu bujye ku ruhande mukande subscribe ni kuri icyo kimenyetso cy'umutuku mwinjire mu mbaga ngari tubana umunsi ku wundi. Ndakomeje kwitegereza nari mwabonye ko nari mpuzemwo gato narinde kugenda nisomera ibitangazamakuru bitandukanye nganira n'amasoko yanjye ari hakurya kotaka bwa Kongo abari Bujumbura bambwira ati wagwana bambwira ati bimeze gute wagwana harya basubiza gute iki uru rurimi ni kijamaike niki sinzi ababizi ubwo muze kunsubiza nizere ko mumeze neza cyane. Tugiye kwinjira mu makuru ari kuvuga kuri iki gicamunsi ni mukuru agatebe rero gahunda ni ya yindi ni mukuru agatebe tuganire mu ntiza amatwi mu ntiza kanya ibintu bikomeze kugenda birushaho kumera neza. Nitwa Rugamba ngiye umuvandimwe wanyu ni ngiye inshuti yanyu yakadasohoka abamfata nk'umwanzi ntabwo it's allowed murabyemerewe ntacyo bitwaye. Tugiye kwibandira mu makuru ari kuvuga muri aka kanya umugabo zimwe mu ngingo nkuru tugiye kuganiraho n'ingingo ebyiri ariko zikomeye cyane. Abahanga ikintu bari kuhurizaho nuko uyu mugabo bita President wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Tshilombo amaze kuganira n'umugabo bita Anthony Blinken. Uyu ni umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Umuvugizi w'iyi minisiteri rero bamwita Matthew Miller nawe ahise ajya hanze atangaje kumfunyafunyo ntabwo ibintu byose byavuzwe ariko abahanga bamaze bagende kuri ibi bitangajwe muri byatangajwe na Presidence y'Kinshasa bati nyamara uyu Tshisekedi nuko nta muntu ufite ububasha bwo kumukurikirana ariko iyi Kongo yarayitanze iyi Kongo yarayigurishije. Abantu bari bategereje kumva yuko Amerika hari ikintu yaba none igiye kuvuga kwisubiraho yabigiye gufasha Kinshasa ariko nta bibaye. Baganira imvugo abantu banumvise baravuga ati nuko bimeze. Ibyo tugiye kubyinjiramo turebe n'impamvu bahanga bari kwerekana yuko Kinshasa iki gihugu mbona mwaka duruvayo kamaze imyaka irenga 30. Twabonye uko Mobutu yayoboye hari abahanga bagize bati Mobutu yayoboranye inda nini. Laurent Désiré Kabila we sinzi ukuntu ni umunyantege nke wamusimbuye umuhungu we Joseph Kabila ayoborana nawe yakoresheje imbaraga nkeya cyane. Ati Tshisekedi we azasiga nk'uruki imusozi. Abahanga barakomeza kugenda bibaza ibyo bintu ariko abahanga benshi bakomeje guhuza aba bita igisambo cyangwa umunyenda nini wenda nuko bitagatifuza ngo byitwe neza abita umunyenda nini cyangwa se wategekanye inda nini ni Mobutu. Hari abahanga batangiye kubona yuko Tshisekedi washobora kuzakuba incuro magana uburyo Mobutu seseseko yarameze. Abahanga batangiye kubiteraho imboni. Tshisekedi amaze kuvugana na Blinken ese bavuganye iki ese u Rwanda rwajemwo hari abari kwibaza ati ntirwabura byo turabirebera hamwe. FDLR intera hamwe se barimwo aba ni abantu Amerika izi cyane kuruta undi muntu wari we wese cyakora muri bwa buhanga bwabo n'ubutasi bwabo ariko turaza kureba uko bari kubafata kano kanya. Iyo ni inkuru imwe. Inkuru ya kabiri ngira ngo mukuru agatebe mwicare. Kinshasa irashagaraye ijagarijwe n'umugabo umwe ngiye narebye ibintu ari gukora amazi iminsi mukurikirana n'umugabo bita Justin Kabomba. Uyu mugabo byanga bikunda arashaka kuzasimbura umugabo bita Patrick Muyaya mu gihe yaba zibeshya gatana gato cyane mu gihe yazibeshya kagungana na Tshisekedi Tshilombo. Umugabo uri gukora nk'ushaka kuzamukorera mu ngata n'umugabo bita Justin Kabomba. Ibintu akoreye Kinshasa abasura urubuga rwa X namwe mwabibonye agira gutya ntimumbaza hano yo kwifoto y'igisirikare cy'u Rwanda Rwanda Defense Force ati bitewe na tension iri hagati ya Kigali na Kinshasa ati igisirikare cy'u Rwanda kimaze kugwa hafi y'umupaka neza ku kiyaga cya Kivu. Ati Rwanda Navy ati baguye hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo. Ati tension iri hagati y'ibihugu bibiri ati tumye u Rwanda rumera nk'urugize. Hari abanyekongo benshi bahise bataka nyine kuko intambara Kinshasa hari abantu bagize amahitamo yo kuvamwe bari gufasha Kinshasa kurwana intambara niba ndayita guerre forward sinzi uko ndaza kubivuga. Intambara Kinshasa y'amasasu yarananiranye none izi nkoma amashyi harimo abanyamakuru bambuye umwambaro w'itangazamakuru bari kuza bakamera nka personal speaker ba government y'i Kinshasa. Ubwo rero Kabumba sinzi yo yararuje ifoto ntumbaze nabonye arimo kuvuga ngo igisirikare cy'u Rwanda ngo babonye Rwanda Defense Force ngo bo mwishami ry'abarwanira mu mazi kubabona ngo ku mupaka huza u Rwanda na Kongo ngo hafi ngo kubera ngo kwikanga ngo tension iri hagati y'ibihugu ngo kubera no kwikanga yuko ngo FARDC ngo yatangiye ngo kugarura ngo ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Niyo nyandiko yakoresheje
ati rero niyo mpamvu u Rwanda ati inyandiko iravuga ati RDF ariko cyangwa se Rwanda Navy ati nyuma ya tension iri hagati ya Kigali na Kinshasa ati bahise bohereza abasirikari kabuhariwe barwanira mu mazi mu kiyaga cya Kivu. Ubwo abandi bahise bafatiraho nyine intambara itangira. Ubwo ariko tugiye kubyinjiramo turebe ni igitangaza ko umusirikare w'u Rwanda urwanira mu mazi ku kiyaga cya Kivu. Ariko hari abashubije no mugabo Justin Kabumba nashimye abantu baba ku mbuga nkoranyambaga cyakora retired General Kabarebe James yigeze kubwira urubyiruko rw'u Rwanda ati mu by'ukuri ni mu bihe byashize ati ko twe twarwanya urugamba rw'amasasu igihugu tukakibohoza kikaba kirimo amahoro ko twabaguriye internet muyikoze iki. Abantu batuka u Rwanda batera imijugujugu u Rwanda, what are you doing for? Muricaye gusa muri ati kuki intambara mwe mutayirwana? Ntawe ubohereje kujya kuri battlefield n'amasasu n'imbunda. Kuki mutarwana intambara yo kuri murandasi y'abantu batera amabuye u Rwanda? Bivuze ngo abanyamakuru benshi Kinshasa biyambuye umwambaro wo kwitwa batangazaji babaye personal speaker ba guverinoma y'i Kinshasa. Ni murebe gufata ikintu nk'icyo narabonye abantu bahise intambara nyine niho yimukiye. Ubwo turaza kubyinjiramo turebe kuko Kinshasa nabonye bisa n'ibyaciye igikuba gusa ibi ntago biba ari ibintu bidasanzwe ku ruhande rw'u Rwanda. Ni nko kuvuga ngo ubonye ingabo z'u Rwanda zidasanzwe ngo ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi cyangwa na Kongo. Noise warize ni iki gishya kirimo nyine. So ariko turaza kubyinjiramo turebe niki yashingiyeho iyi foto yayikuye he. Hari aka video nabonye yafashe ntumbaze ngo yagafatiye he. So nibiza kunkundira ubwo murabibona hano tugiye kubana ariko ubwo ni mukuru agatebe nicyo mbasaba ubundi twiganire kuri iki gicamunsi. Imirimo yanyu yagenze itereka nizere ko yagenze neza. Nizere ko kandi muri gukomeza kwitegura amatora ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi uyu mwaka arabura iminsi mike nta mezi abiri abura abanyarwandakazi twese tukitabira amatora tugahitamwo neza bagomba gukomeza kutuyobora no kutugira tubasha kwigirira. Nekeza ko iyo gahunda tuzakomeza kuyibanamo. Ntekeza koko update zifite aho zihuriye n'amatora zizajya zitambuka ahangaha nazo muzajya mukomeza kugenda muzibona ku murongo mugari wa Muhabura nkuko bisanzwe. N'umuhungu wanyu Rugamba rero reka nizere ko mugiye gukurura mukurura agatebe niyo ntero yacu. Ni mukuru agatebe niyo ntero yacu kugira ngo bigende neza. Hanyuma ese turahera kuyihe muri izi ngingo? Reka duhere kuri iki ngiki cyuko Kinshasa bagize gutya bayagaye mu by'ukuri bashingiye kuko that's right. Amajwi yaravuyeho ni mwihangane ariko nayashubijeho bivuze ngo tugiye kwinjira mu makuru yacu ku buryo burambuye. Yabo yu Daniel Micombero, yabo yu uwo nguwo Justin Kabumba, na abantu bose nyine ubona bo ntago bakiri abanyamakuru nabonye basa nkaho bari guhanganira kuko bazakorera mu ngata Patrick Muyaya. Uyu Patrick Muyaya ni personal speaker wa Republika ya Demokarasi ya Kongo style, ni umuvugizi akana ministre na minister wa communication cyangwa se itumanaho, ariko yari umunyamakuru, yari reporter n'ubundi. Niyo mpamvu rero ngiye nahise ndeba bino bintu mbona yuko byanga bikunda uyu mujene Justin Kabumba nawe ari gukora ibingibi cyangwa se ari kwikoresha ibingibi kugira ngo wenda Kinshasa nibabona ari kubikora neza, Kinshasa nibabona yarabaye mu manipulateur mwiza, yaravuze n'abo u Rwanda, dore ko nibyo bintu bishobora kuba iturufu, nawe bazagira bati ngwino nawe ube wafata inshingano. Na cyane yuko bamwe bavuga yuko ibintu akunda gukora ngo ari nk'ibyo n'ubundi aba yatumwe na Kinshasa, kuko hari ibyo azavuga wajya kureba ibyo Patrick Muyaya yavuze n'ubundi ntubone difference, ukabona ari ibintu bisa, kubona ari speech zisa cyane cyangwa se zifite isura imwe. Nk'ubu dore nk'inyandiko ashyize hanze mu by'ukuri ntago ari inyandiko y'itangazamakuru, ni inyandiko n'ubundi igaragaza yuko ari nko gufasha Kinshasa kuba rutwitsi no kubabwira yuko Kinshasa igisirikare kiri gukora. Mwabari mwaravuga rwose, aravuga yuko intambara imaze iminsi ibiri nyuma yuko ngo Kinshasa batangaje yuko ngo bigaruriye uduce tugera ku 8, uduce 8 twose twafashwe. Nuvuga ngo M23 yamaze kwiyambura umwambaro wo kujya birirwa bavuga ngo hoya ibyo bavuze sibyo cyangwa nibyo, bo bari mu bikorwa bari gukora. Mu masaha 48 atambutse twari turi kubereka Lieutenant Colonel Biringoma, twari turi kubereka Colonel Nanga ari kuzenguruka ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo ari gusura abaturage. So ibyo byose rero ni bikwereka yuko M23 kuza kwirirwa yiregura kuko Kinshasa bo bafite akazi ko gukorera kuri murandasi no kuza kuvuga yuko hari ibice bidasanzwe bafashe.
cyangwa se bigaruriye bakuyemo M23. Kuvuga yuko bakuyemo M23 narababwiye ngo ni ikimenyetso ubwacyo cyemeza yuko nyine bari M23 ariyo yagenzuraga biriya bice. Iyo ni impamvu nyamukuru yuko bari kubakuraho bigeze kuba bafite kera ko batari bagifite ubwo bushobozi. Rero icyo twakita kwikura mu isoni nukuza bakabeshya yuko ngo bahigaruriye, sibyo? Aya makuru ari rwose ni ukuvuga ngo intambara urugamba Kinshasa abantu bashobora kururwanira ni hamwe, ni kuri murandasi, kuko M23 imeze nk'idafite akanya ko kwirirwa yiregura kuri utwo turego nk'utw'abana nyine bo barimo barakisiyo ku rugamba nyine. So reka duhere rero kuri ibyo bintu byatangajwe n'uyu mujene Justin Kabumba waje rwose akagira ati bitewe na tension iri hagati ya Kigali, sibyo, ndetse na Kinshasa, bati u Rwanda ruzanye abasirikari benshi hano ku mpaka. Reka nze ndebe inyandiko nshaka uburyo mbona version y'icyongereza kugira ngo mbashe kubabwira noneho tuze gusasanura turebe koko. Hano ndakenera ibitekerezo byanyu. Ni igitangaza kuko twabana abasirikari b'u Rwanda bakorera akazi kabo mu mazi mu kiyaga cya Kivu hafi ya Kongo. Ni igitangaza kuko twabana abasirikari b'intarumikwa b'u Rwanda hafi y'umupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bintu ndi kubabwira ntago nakabaye mbibabwira gutya, ariko Kongo byacitse. Bati ubwo nyine noneho abanyekongo murabizi bamwe n'uburi bariko apana ni umuntu najya avuga abantu mukumve bose, ariko bamwe muri bo bakunda kwigaragaza baba berekana yuko bashaka gusapotinga abategetsi babo nyine muri ibi bintu by'ikinyoma, ati u Rwanda tubwo ngubwo turaje turukorera ibi nabiriya, ariko iki gisirikare koko kiri ku rwego rwo kwirwa kinigera kuvuga byo umuntu wese aravuga n'abasazi baravuga, ariko si iki gisirikare kiri ku rwego rwo gutinyuka gutunga n'agatoki ya RDF wenda bagatungira hakurya, ariko se babegereye barubakozaho. Ibikorwa bitatu iki gisirikare cyakoze bituma kigereranya n'igisirikare cy'u Rwanda nibi: gusekiriza region mu gihugu, gusekiriza areas mu gihugu cyabo ntibishoboka, ntibishoboka nyine byarabananiye. So ariko rwose aho bigaragarira yuko nta bwoba noneho n'aba basupporta babo umuntu yavuga yuko nabo bwaba ari ikibazo kinakomeye, niho uhita uvuga uti version ndayibonye, reka mbariyo nifashisha. Justin Kabumba yanditse ngo tensions between Kigali and Kinshasa, Rwanda is strengthening its security on Lake Kivu, which it shares with its neighbor, the DRC. Not several efforts. The Rwandan Navy landed on Lake Kivu with its military boats. So, bati ni umwuka hagati ya Kigali na Kinshasa. U Rwanda rwongeye imbaraga ku kiyaga cya Kivu, cyangwa se ku gice u Rwanda rusangiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kiyaga cya Kivu. Bivuze ngo bongeyemo imbaraga nyine. Noneho Rwanda Navy ubwo ni nk'abasirikare b'u Rwanda barwanira mu mazi baguye hano nyine ku kiyaga cya Kivu, nyine niho baje landed on Lake Kivu. Baje nyine baparika hariya bagwa hariya, warasobanuriye yuko ngo bahaguye ku bwinshi. Harimo akavideo ndi kubona hano umuntu wagafashe, harimo ibirometero byinshi cyane kugira ngo nyine ufate kano kavideo. Aka kavideo ko ntacyo gatwaye ndakabereka kose ko kakabaye. Dore ngaka kavideo ari kwifashisha avuga ngo n'ubwato bw'abasirikari barwanira mu mazi b'u Rwanda ngo bahaguye kubera tansire hagati ya Kigali na Kinshasa. Ahita kubita ku rubuga abatanga bitekerezo mu gihe cy'amasaha ataragera ku 10 maze kurebwa n'ibihumbi birenga 46. Abatanga bitekerezo hano ni benshi cyane, barimo abanyekongo bahita bafata izindi foto, harimo nabonyemo n'izimeze nk'izo muri Cabo Delgado nazo bazifashe bari kuzifashisha. Ni ukuvuga ngo Kinshasa urugamba rwo kwitera ntirugishobotse, ntirunashoboka, simpamye ko ruzanashoboka niba Tshisekedi azakomeza gutya. Ntirunashoboka ruzashoboka ku bandi bantu badashoboye ariko batari M23. Kuba barananiwe M23 birakomeza gushimangirira Kinshasa ngo turwana n'u Rwanda nago turwana n'abanyekongo. Kubera iki? Ubwabo ntago bemera yuko hari umuturage wavuga ku butaka bwa Kongo uzi by'urugamba. Ngibi ibintu bita bikwereka icyo twita complexe d'infériorité yabo bakongomani bamwe muri bariko ubwabo biyumvamo yuko badashoboye. Benshi bajye gukora genocide, mwari muzi ko yo bababwiye ngo mujya kureba abantu bica, mujye mureba abantu barebare beza maze gutya bari gutya, wabona umuntu gusa yitereye gutyo ari na mwene wanyu ukaba wahita umwica gusa tubwo twavumbiye ko ari abatutsi. Ngiyo Kinshasa. None uyu mugabo Justin Kabumba nyine ucanye umuriro hano Kinshasa, n'imbuga yacanye. Ngewe nababwiye ngo impamvu ibi bintu Kinshasa bari gukora ni nka propaganda,
ni nka propaganda bo bari gukora bagira bati urugamba rwo kuri field niba rudashoboka reka dukomeze turangaza abaturage, kandi tekiniki irimo hano bano bantu baba influencer bari gukoreshwa na Kinshasa. Turumvikana aba ba influencer bari gukoreshwa na Kinshasa kuko ntago babona akanya ko kubikora, cyangwa se n'ababakurikira usanga ari n'abakeya, noneho bakagira bati reka twifashishe bano banyamakuru twebwe turabaha ku madolari badukore ibyo tutabasha gukora. Kuko impamvu ngiye mbabwira yuko bari gukoreshwa mu rwego rwo kugira ngo barangaze abaturage, nuko abaturage bagiye kuba bari busy, bagiye kuba nyine bahuze barangaye bagira bati koko ubwo Rwanda niba rwongerera abasirikare barwanira mu mazi se bigiye kugenda bitese, niba ari budutungure bakinjira muri Kongo, ubwo igisirikare nacyo kijyaho kiyagare, kuko n'abasirikare bari hariya ntaho bataniye n'abaturage. Abasirikare ba Kinshasa urebye neza usanga ntaho bataniye n'abaturage still, that's why nta gashya karimo mu kukuba nyine bagiye nukuvuga ngo bari gukiriya buri kintu gishobora kurangaza abaturage. Ni Tshisekedi dukeneye kurangaza abaturage aazedi indi myaka nikikubita, kandi uyu mugabo azabishobora kuko barabishoboye. Mwabonye ko mu gitondo nabagejejeho inkuru aba bajene ba FARDC bayoboye n'umugabo bita Lieutenant Colonel Ndje Kayiko babyukiye mu bice ngo bise ngo ni muri Rubaya, bafata kamera sinzi umuntu bagiye inyuma akajya bakamera, ubona ko ari movie iteguye neza pana kwa kundi. Ubundi hari amafutage tujya tubona ku rugamba, footage zo ku rugamba ni footage zubona ziri blurred zitagaragara, abantu bari kwirukanka bikanga batekinga kava, abandi bayishutinze neza as movie. Leta nande je Kayiko bagenda imbere bafata footage nziza, nuko sinzi hano bagiye mu misozi miremire icyambere igaragara ko idatuwe, ebana bafata imbunda barasharinga kabisa ati umwanzi turimo turamukubita, bagenda basetinga ati nguko ko M23 tuyimuye muri Rubaya. Bivuze iki Kinshasa ngewe mu mboni yanjye impamvu mbabwira ngo ibibazo byaho gukemuka byo ntibishoboka mu gihe bagifite ubutegetsi bubi nk'ubu, nanaga uri kuko bwashoboka, kuko n'abagabo bagikeneye gukomeza bakiba kino gihugu. Ndaza kubihuza n'ibyo Tshisekedi akoze n'umugabo bita Anthony Blinken. Blinken n'umugabo wagaragaje yuko sinzi niba ariko diplomasi zikimwe cyangwa se ariko politiki ikora, ariko iyo urebye ubona ari nk'umugambanyi w'u Rwanda. Iyi nabibonye ngeje ubundi ubwo twibukaga ku nshuro 30 genocide yakorewe abatutsi, nibwo nabibonye Anthony Blinken amagambo yasohotse mu kanwa ke, nibwo navuze ati ntaho ataniye nuko yamugambanyi w'u Rwanda. Ibyo yavuze birasa n'ibyavuzwe na Patrick Muyaya inkomo mashyi ya Tshisekedi. Noneho rero bongeye bagirana ibiganiro, ninza kumvisha ibyo baganiriye style muri buze kumirwa. Ariho abahanga bo baba bicukumburira kantu ku kandi bagire batirega no mugabo iki gihugu shawe arimo aragikoramwe amaro amatsinda y'uburyo bwo aragikoramwe amaroti nyine ati nuko bimeze. So ibyo byose ni ibyo abahanga bagenda bagarukaho bareba kantu ku kandi. Rero impamvu nari mbabwiye ngo duhere kuri iyi nkuru, namwe abakoresha urubuga rwa X mwabibonye byabaye nk'ibintu bidasanzwe, ariko giyewe reka wenda nigarukire hakuno mu Rwanda kuko Kinshasa byo ni turufu. Kubura umusirikari hariya niyo batomboye bakabona nk'umusirikari w'u Rwanda urengeje gasanimetero agakanagira ku butaka bwa Kongo, kaba kabaye ni ukumufotora, ni uguhuruza abashoboka n'abadashoboka. So ariko ibi it's meaningless on Rwanda side, it's a useless kuvuga ngo hari icyo bibuze kumenya. So nkurikije uko nzu Rwanda rubanye n'iki kibazo cya Kongo, bazi neza yuko Kongo ubwayo Kongo yamaze kwidetermina no kwiclassifying icyiciro irimo. Kongo nta butegetsi ifite, abategetsi ifite n'abantu kuba baragiye mu myanya mu buryo bwo kwiyaranja, nta muvugizi, nta musirikari, nta basirikari b'abasaza bitwa abavugizi, nabo muri kubona ibyo bari kuvugira kimwe. Ntabwo ari ukukinenga, nabonye hari abantu mushaka guhita mwirukanka ngo muntera amabuye, ntabwo ari ukukinenga ko mutera, ariko mu by'ukuri barimo barabeshya abaturage. Yenda rebye iriya video bita nyihuza na biriya ngo bise kudeta, shambita mvuga ati iki gihugu cyahuye n'umwanda, cyahuye n'akaga gakomeye, cyahuye n'umwaku, uyu mwaka kino kinyejana nyine n'akaga. So ibyo rero tugiye no kubivaho kuko ntabwo ari ibintu byo gutindaho cyane. Nizere yuko ngenda nimbabwiye ngo tugarutse ku ruhande rw'u Rwanda nta gikuba kirimo kuvuga ngo abasirikari b'u Rwanda b'intarumikwa barwanira mu mazi ngabo hakurya ku ruhande rwa Repubulika mu gice cy'ikiyaga, cyangwa se bari kubarizwa mu gice u Rwanda ruhuriyeho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. There is no surprise on me. Sinzi niba n'abanyarwanda hari surprise iri none ze niba badacunga umupaka ari nyine bigende bite. Herega baranabizi ko bafite umwanzi yakuye ku butaka bwa Kongo. Aka kavido ndimo ndabona nyine bahagafatiye mu birometero birebire ngo ubwato bwuzuyemo hano ngo n'abasirikare b'u Rwanda barwanira mu mazi. Uyu bamwita Justin Kabumba. Ese bana babo cyaba ari igitangaza, bari gukora akazi kabo nyine, ahubwo urumva mu bwongo bahise bajagara bigiye kugenda bite. Ntabwo bizera igisirikare cy'u Rwanda, ariko kutakizera ni ukugitinya nyine. Mukizere gute se ubundi Paul ko mwizera igisirikare cy'u Rwanda? Akazi kacyo kigakorera ku mbibi, kigakora imbere mu gihugu n'andi hanari hose umwanzi ashobora guca. Niyo mpamvu abo bamwikanze nyine barajagarara, baba abanyamakuru cyaba igisirikare cyaba n'igipolisi nyine, ebwana ikitwa igikuba kiracika. Ngiyo DRC. So ibyo reka tubisohokeho.
ku mirongo y'urugamba M23 iri busy cyane, ariko byanga bikunda mu masaha ari imbere turi buze kumva itangazo rigaragaza ya smartness iri hagati ya M23 uburyo bikorera communication yabo. Ni abantu nyine ubona bari smart mu buryo bwari bwo bwose. Niyo mpamvu ngo byateje ikibazo gikomeye cyane Kinshasa, bagira bati ko abakongomani benshi twe noneho abari mu buyobozi tujagaraye, igisirikare cyacu cyuzuyemo abasa. Ariko rero akaba n'akaruka gatangaza wa mugani, iyo murebye iki gisirikare cya Kongo, njye mbereka amafoto, twebwe tugerageza kugira ibyo dusasanura kuri aya makuru, ntimwatugarukira nk'uwaguha inshingano ngo ugire icyo uvuga ku gisirikare cya Kongo, noneho ubwo ari kugira n'icyo uvuga ku gisirikare cy'u Rwanda, wabigereranya gute? Wajya ubona uko bigenza? Cyangwa wajya uzaho ukavuga amagambo asharira gusa yahuranya? Ni nko kugereranya intare, ni nko kugereranya intare nyine n'izi pusi tubona bita harya inturo, niko nabivuga. Ni nko kugereranya intare n'inturo, ntibize kubababaza. Niba iki gisirikare tubona ibikorwa by'umwanda cyakoze muri buri nguni, urashaka kumbwira ko igisirikare cyo kuri ugereranya n'igisirikare cy'u Rwanda wowe buryo? Ubwo muraje muvuge ngo ho yanga urabona ngo ibyo nawe, it's okay no matter what. Wigeze wumva igisirikare cy'igihugu cyica abaturage ubwacyo ntihagire ugikurikirana? Nawe babeshye ngo barakurikiranye bikarangira. Wigeze wumva igisirikare cy'igihugu gishinzwe kurinda umuturage akaba ari cyo kimwiba kikamurasa bapfuye telefone? Wigeze wumva igisirikare cy'igihugu gisambanya abagore, abana b'abagore aribo bakaba babacungira umutekano banafata ahubwo babikoze? Kese zingana gutyo wumvise muri RDF zingana gute? Cyangwa wazumvise ryari hehe gute byaciye mu zenzira? Kongo niyo makese ahibereye. Ntazi ubwo muragira ngo ibyo bisirikare byombi tubigereranye gute? Twifashije izengero ahubwo kuva wavuka wamenye ubwenge. Wigeze wumva iki gisirikare cya Kongo mu mission ni nimwe yo kugarura amahoro, uretse yo cyananiwe no kugarura ku butaka bwacyo bwaho kivukira? Ntacyo mfa nacyo, sindi umusirikari. Ariko nyine hari ibintu natwe nababwiye ngo tuvugaho ubwacu, ariko mu by'ukuri biba bigoye no gusasandura no gusesengura. Ariko kuri iyi nshuro ndimo ndabona ibintu igisirikare cya Kongo kiri gukora nkumva ngeze gutya. Akarere kabuze amahoro, barabanza baraboroga ngo ababujije amahoro ku karere n'u Rwanda. Ngiye nabishaka ngo z'u Rwanda rwabujije amahoro kare akarere gute urwo ruyafite? Ngiye narabwiye ngo nta muntu wateza umwanda handi adafite umwandi we. Iyo principe muzayifate. Iyo u Rwanda koko tuza kuba tudafite amahoro, soke no mara wati twaba twarabujije muri Kongo. Yes, understandable. Iyo u Rwanda haza kuba hatari security, no muri Kongo tuba twarayabujije. Yo niko mbitekereza nk'umunyarwanda. None ugenda kurikirana nkarese mu Rwanda ko security hari, tuyibuza muri Kongo gute? U Rwanda ruyibuza muri Kongo gute? Meaningless. Ariko iyo ni opinion yanjye, wenda namwe mufite ko mubibona. It's your right. You are right. So rero ntabwo ndi buze gutinda ku bintu byinshi cyane, ahubwo reka twigarukire hano inkuru tugiye gusorezaho. Umunyababanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yaganiriye na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaba umuvugizi personal speaker mu bubanyi n'amahanga bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Matthew Miller, ndetse yaba na Presidence y'i Kinshasa, bose bagerageje kugenda bashyira utuntu tugufi tw'ibiganiro ngo bagiranye ikiganiro kirekire. Mu kintu Anthony Blinken yongeye kubwira Kinshasa no kumubwira ati duhangarikishijwe cyane n'abari bagiye kugukuriraho ubutegetsi. Ati kandi Tshisekedi, humura tugiye gutanga ubufasha ubwo aribwo bwose mu gukora iperereza. Umugabo wa mbere witwa Christian Maranga, Amerika yamwihakanye. Uyu mugabo Kinshasa bamaze kumwica. Hari abajene babiri barimo umwana we Marcel Maranga ufunganywe n'indi nshuti ye bari kumwe hafi aho ngaho. Abo bari mu gihome barafunze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kuvuga yuko ngo bagiye gufasha USA Kinshasa mu iperereza. Kinshasa bafite amapasiporo yose agaragaza yuko bari abantu ari abaturage ba Amerika. Amerika yo yamaze kubyikuraho, buriya byaranarangiye yuko abanyamerika bakora. Ariko Amerika iracyahamagara Kinshasa, ni muhumure tugiye kubafasha mu iperereza. Uyu Matthew Miller niwe wivugiye yuko ngo uriya mugabo ngo yapfuye no kumuha icyubahiro nk'umuntu wapfuye, ariko ntibivuze yuko ngo ari umunyamerika. Abanyamerika ni abahanga A a Z. Noneho rero ibi ngibi byavuzwe hangaha, Anthony Blinken yongeye abwira Tshisekedi yuko ngo u Rwanda nyine rukifite aho ruhuriye n'ibibazo by'ubutaka bwa Kongo.
ibi ngibi ni igihembo uhita uhembwa ubundi ako kanya momo yawe yari yo ukoresha Kinshasa uhita ubona ko bakweretse yuko ubaye intwari. Uyu mugabo Blinken ashobora kuba ari mu bagabo bakiya baza agaciro ka Amerika kuko igira uruhare mu bibazo by'abandi hirya no hino. Mwabonye uburyo yagerageje kwinjira ku butaka bwa China kubera Taiwan. Mwabonye uburyo yagerageje kwinjira ku butaka bwa Ukraine kubera Umurusiya n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Mwabonye uburyo yagerageje kwinjira muri Niger uretse ko bamuhaye gasopati ni wibeshye ukazana ibindi turakora ibintu mu buryo mudatekereza aho atinya gukandagirayo. Kinshasa rero barangaye kwarukurikira izindi ufite akanya hose abakoze icyo ashatse. Ariko na n'ubu reka mbabaza akabazo homework yoroshye cyane. U Rwanda igihugu gifite ubuso 26,338 km². Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubuso miliyoni sinzi uko nabasha kuzivuga sinzi ururimi nazivugamo. U Rwanda rufite miliyoni 14 z'abaturage. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite miliyoni 95,800. Kuko twiganiriye nk'abasivile ntitujye mu mibare na tekinike za politiki tukabyihorera n'iby'igisirikare tukabyihorera. Kuko u Rwanda rwabasha kubuza umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ako kabazo mu mbabarire muze kukansubiza muri comment. Noneho ndabasabye kandi munsubize muri benshi. Kuko iyo mibare yakemerera u Rwanda yahimbaraga u Rwanda rwo kujujubya Repubulika ya Demokarasi. Let us act like civilians. Nta kintu na gito tuzi, ntituzi politiki, nta n'amakuru ya politiki tuzi, twe twumva ayo makuru gusa yuko u Rwanda rwajujubije kuko rwazengereje Kongo. Ariko twifashije imibare birashoboka ubundi byakunda. Niba bikunda rero bikajya mu bikorwa, iyo Kongo ni gatiki. Ifite ushinzwe kuyirinda, kuyirengera, kuyivugira no kuyitabara. Niba koko byarakunze bihari, what is that Congo? Ni yande nindu uri responsible nyine kumenya yuko Kongo ari igihugu kigomba kugira ubusugire. So ibyo byose rero ni ibintu uhuza cyangwa ni ibintu wibaza ugahita wumva yuko iki gihugu ariho abahanga bahereye bavuga ngo ni Tshisekedi waganiriye na Anthony Blinken. Mu byo bavuganye byose Blinken hari abari biteze yuko wenda Blinken yaba yavuze ngo kuri ino nshuro none Amerika igiye kwintervene muri iki kibazo ku buryo bwagutse. Bavuze ko ngo barabafasha mu iperereza gusa. What's iperereza rigiye gufasha Kinshasa? Ngaho namwe ni mu gitekerezo mu gishyiriko kirahari kandi nabo bararyikoreye n'abanyasuspect bafite barabafashe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bantu bafashe ya mbere mu gushyira ku rutonde FDLR n'interahamwe 2001. USA iri mu bashyigikiye iyoherezwa rya MONUSCO ku butaka bwa Kongo. Ni murebe uko byagenze. USA barakomeza bakinga ibikarito n'umugabo, ariko Tshisekedi ngo umuhanga. Tshisekedi ngo umuhanga ku rwego rwo hejuru kuko diru arimo arayizi nta n'igihombo ngo arimo na zero. Niba ariko abahanga nabo naje kumva ko naje guhuza nabo. Niba Tshisekedi atarigeze agaragaza impungenge na ntiyatewe n'abaturage bapfira mu burasirazuba bwa Kongo bicwa n'abasirikare. Niba Tshisekedi ari kureka igisirikare kigakomeza kikabeshya igihugu yuko bigaruriye ibice bari gufilima filime akabarizo baprodinga ku mbuga nkoranyambaga abaturage nabo bakarangariraho. Niba Tshisekedi ari kuyu urwango mu karere kangana gutya, murumva hari icyo bimubwiye we nta cyahomba. Abahanga bavuze yuko rero ngo yibereye mu bucuruzi bukomeye rwihishwa n'ibihugu byombi. Noneho ngo habera umuhanga yafashe abanzi babiri ari gukorana nabo. USA n'umwanzi uhoraho w'Umurusiya. Abo bagabo bombi bari gukorana kandi mu buryo bwa gihanga. Mu buhanga bw'uno mugabo yarababwiye ati rero nimwihangane tuzasharinga inyungu ndazikeneye by'igihe kinini. Ari naho abahanga bamaze no kuvumbura ko umugabo bita Vital Kamere buriya ngo 2028 byamaze kwenzurwa. Mwabonye ko yicecekeye nta kintu yavuze kuri kiriya gitero cyo kumuhitana cyo kuwa 19 cyamuhushije. Yabaza atereka n'icecekere, ariko Tshisekedi umenye neza yuko 2028 I will be a president of this DRC. Uko byagenda kose. So rero icyo gihe ari buze kwicecekera, mwabonye yuko amaze gushyikira inkoni ikomeye mu nteko yagiye kuyobora umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko, aho hose n'ubudahangarwa minisitiri w'intebe we n'inshuti ye y'akadasohoka ari hafi ye, ububasha rero ufite mu kiganza. Abantu bati rero ngiyi impamvu nyamukuru iri gutuma uyu mugabo Tshisekedi ari kurya nkaho mu kanya arabadahari. Ati ngiyi impamvu iri gutuma akorana n'abanyamerika ibi bintu abanyekongo bari kureba ngo barebe inyungu bakazibura. None ze niba Amerika bababwiye ngo bagiye kubafasha mu iperereza, mu by'ukuri ni iperereza rizaperereza nde? Rizaperereza iki? Uhora uyoboye kudeta ko bamwishe, bagiye guperereza iki kindi kiramarike? Amerika ko yahakanye uriya muntu ubwire igihugu ko yahakanye ko atari umunyamerika, nize nyungu zindi bari bukure ku banyamerika. Inyungu ni uko kuntu bari kuvugana business zabo. Diru ni iyo ngiyo, nta yandi makuru yarahari kuri uyu mugoroba. Nimukuremo ibyanyu, mbashimiye ko mwiciye mukankurikira. Mbiseguyeho aho nakoresheje amarangamutima wenda nkarengera simbizi, mumbabarire, ariko ndi inshuti yanyu.
ariko ibintu biri kubera mu karere bikenera uruhare rwanjye nawe. Uko abagabo ba Justin Kabumba bari gutwika Kinshasa, ntago mbabwiye ngo Kigali natwe dutwike, ariko tunyomoza. Kuvuga ngo u Rwanda rwohereje abasirikare barwanira mu mazi mu kiyaga cya Kivu ngo kubera tansiri hagati ya Kigali na Kinshasa, ibi nta gashya gakwiye kugaragarira umunyarwanda, kuko abasirikare b'u Rwanda boherejwe ari anakera na kare. U Rwanda rwari rufite itsinda ry'abasirikare barwanira mu mazi, rero kuba bafashe ubufoto bakaba bari kubushyira ku mbuga nkoranyambaga bagiye bazuminga bakuye hehe, batanakuye iyo baza ku rubuga se wenda reka mbabwire surutse bakora amafoto meza, kuko nabonye udufoto bagiye bashyiraho tutanagaragara neza. Nta gitangaza kirimo kuvuga ngo babonye ngo abasirikare benshi b'u Rwanda ku mupaka, si igitangaza, batari yose bagiye kandi nyine bagomba kujyaho gusekiriza nyine imbibi. Bivuze iki? Aba bajene bibiri mu kazi bahawe n'Kinshasa bahemberwa kandi neza n'iri ya leta. Hari aba diaspora babiri baherutse kunyandikira ibintu ariko mbona si byiza, ndababwira turanaganira mu gikari, ndababwira se ko nubwo mutari mu gihugu ko atari kibi, ko niyo mwa cyanga simpo, ndababwira gerageza kubabwira ntariko mureke kuba babi ntacyo bitwaye, tugahita mbo umwanzi wanyu, ntakuni nabigenza ngewe, ubwo wenda namahitamo yanyu. Reka nsubikira amakuru yacanga ahubwo ndi makuru aza kuza mu masaha imbere mbabwire ngo blessings of blessing, Imana ibampera umugisha, amafaranga impagarike n'ubugingo n'ubuzima bwiza.